asifiwe. Amina. Amina. Amen. Ninawasalimu katika jina la Yesu. Nabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Na ninawapenda. Kandi ndabakunda cyane. Haleluya. Amina. Amen. Ninamshukuru Mungu. Nongeye gushima Imana aliyeniwezesha yashoboshe nikawa mahali hapa. Nongera kandi kugaragara hangaha. Muda ulikuwa umepita. Ndabizi ko akige kirekire. Sijui ilikuwa ni miaka mingapi. Ntabwo nakwibuka imyaka yaciye kuri myinshi. Ila niliwahi. Ariko kandi narihuse. Niliwahi kufika hapa. Nigeretse kugera n'ikindi gihe. Haleluya. Amen. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu. Kurungo rero nshimye Imana cyane. Ninamshukuru Mungu. Nongeye gushima Imana. Amenilinda. Yarandinze. Na nyinyi amewalinda. Kandi namwe arongera kandi arabarinda. Tangu siku ile. Kuva ubwo twatandukanaga. Tukakutana tena. Twongeye kandi kubonana ku munsi wa none. Tukiwa wahai. Kandi tubonana turi bazima. Haleluya. Haleluya. Ninamshukuru pasta. Nongeye kandi gushimira umwungeri wa kanisa hili. Umwungeri w'itorero. Na kukubali no kongera kwemera kutukaribisha kama kutwiyegereza watumishi wake, tukawa tunatoa hudumu katika kanisa lake nk'abakozi kugira ngo twongere kandi dufatikanye ku murimo w'Imana. Haleluya. Haleluya. Ambaye anijui kwa majina, mazina yanjye ninaitwa Mbabazi Justina. Nitwa Mbabazi Justin. Ninatokea Tanzania. Muri mu gihugu cya Tanzania. Kwetu ni Karagwe. Aho bita Karagwe. Ninaishi Tabora. Ariko aho ntuye ni Tabora. Haleluya. Haleluya. Ninamshukuru Mungu. Nongeye gushima Imana cyane. Mungu ni mwema. Imana ni nziza. Mungu ni mkuu. Imana ni muweza wa vyote. Imana ishobora byose. Haleluya. Haleluya. Sijui nianze wapi. Simbaye ni Imana. Neno. Reka twinjire rero mu ijambo. Isichukue muda. Kugira ngo simba umwanya muremure. Niingie katika neno. Reka twinjire mu ijambo. Lakini kabla ya kuingia, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Amina. Amen. Ninawasalimu katika jina la Yesu. Nabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Na ninawapenda. Kandi ndabakunda cyane. Haleluya. Amina. Amen. Ninamshukuru Mungu. Nongeye gushima Imana aliyeniwezesha yashoboshe nikawa mahali hapa. Nongera kandi kugaragara hangaha. Muda ulikuwa umepita. Ndabizi ko akige kirekire. Sijui ilikuwa ni miaka mingapi. Ntabwo nakwibuka imyaka yaciye kuri myinshi. Ila niliwahi. Ariko kandi narihuse. Niliwahi kufika hapa. Nigeretse kugera n'ikindi gihe. Haleluya. Amen. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu. Kurungo rero nshimye Imana cyane. Ninamshukuru Mungu. Nongeye gushima Imana. Amenilinda. Yarandinze. Na nyinyi amewalinda. Kandi namwe arongera kandi arabarinda. Tangu siku ile. Kuva ubwo twatandukanaga. Tukakutana tena. Twongeye kandi kubonana ku munsi wa none. Tukiwa wahai. Kandi tubonana turi bazima. Haleluya. Haleluya. Ninamshukuru pasta. Nongeye kandi gushimira umwungeri wa kanisa hili. Umwungeri w'itorero. Na kukubali no kongera kwemera kutukaribisha kama kutwiyegereza watumishi wake, tukawa tunatoa hudumu katika kanisa lake nk'abakozi kugira ngo twongere kandi dufatikanye ku murimo w'Imana. Haleluya. Haleluya. Ambaye anijui kwa majina, mazina yanjye ninaitwa Mbabazi Justina. Nitwa Mbabazi Justin. Ninatokea Tanzania. Muri mu gihugu cya Tanzania. Kwetu ni Karagwe. Aho bita Karagwe. Ninaishi Tabora. Ariko aho ntuye ni Tabora. Haleluya. Haleluya. Ninamshukuru Mungu. Nongeye gushima Imana cyane. Yesu,
asifiwe. Amen. Ninaupenda sana. Kundino ndirimbo cyane. Nikiwa ninaimba, Iyo uririmba, ninafikiria mambo ya dunia hii. ndatekereza Nikakumbuka kwamba yuko kuna siku moja, hari umunsi umwe, kuna siku hari moja umunsi umwe Mungu atakayenipangusa. Imana Kuna siku moja hari umunsi umwe nitakaposahau. Kuna siku moja haya yote nitayaacha. nzabisiga. Haleluya. Haleluya. Kumbuka kwamba kuna siku Hari moja, umunsi umwe, kuna siku hari moja umunsi umwe Mungu atakutawala. Imana Kuna siku moja Mungu atakukomboa. hari Kuna siku moja Mungu atakuinua. Kuna siku moja Mungu atakuokoa. Imana izagukiza. Haleluya. Haleluya. Haya ni ya muda, Ilitosura nitakanya gato, ni ya muda. nitakanya gato. Machozi ni ya muda, Reka amaso matatizo ni ya muda, changamoto ni za muda, majaribu ni ya muda. nidumanya muto. Ushike Mungu, Ariko wowe kuna siku hari umunsi atakukomboa. Imana izakwibuka. Haleluya. Haleluya. Hebu tuingie katika neno la Mungu. Reka twinjire rero mu ijambo ry'Imana. Amina. Amen. Kichwa cha neno, Umutwe w'ijambo ryacu, kujua Mungu anahitaji nini. kumenya icyo Imana ishaka kuri we. Amina. Amen. Mungu anahitaji nini? Imana irashaka iki? Au Mungu anakuhitaji nini? Cyangwa Imana irashaka iki kuri wewe? Au Mungu anataka ufanye nini? Cyangwa Imana irashaka kugire gute? Au Mungu kuna kitu ambacho amekwambia bado haujatimiza? Cyangwa icyo Imana yakubwiye ngo Au Mungu kuna kitu ambacho anataka utimize? cyangwa Imana hari icyo ishaka kugira ngo wowe ugishyire mu bikorwa. Amina. Haleluya. Mungu anahitaji nini? Niki Imana ishaka kuri wewe? Anahitaji nini kwako? Niki Imana ishaka kuri wewe? Anataka tufanye nini? Imana irashaka kugire gute? Anataka tufanye nini? Imana irashaka kugire gute? Kanisa, Itorero. Mungu anataka tufanye nini? Imana irashaka kugire gute? Hebu tuangalie katika kitabu cha Warumi. Reka turebe urwandiko Paulo yandikiye Abaroma. Warumi sura ya 12. Abaroma igice c'12. 12 mstari wa 2. Abaroma 12 umurongo wa 2. Musome Bibiliya ijambo ry'Imana, urwandiko Paulo yandikiye Abaroma igice cya 12 umurongo wa 2. Ntimugakurikize imibereho y'abiki gihe, ahubwo murebe Imana ivugurure ibitekerezo byanyu, mube muhindutse rwose, nibwo muzashobora kumenya neza ibyo Imana ishaka, kugira ngo muhitemo ibyiza bishimishije kandi bitunganye rwose. Amen. Yera na ikavuga ngo kandi ntimwishushanye n'abiki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima misha. Imitima misha kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, nibyo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Amen. Amen. Mu Kiswahili 12 wa 2 yavuga ngo wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Amen. Amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amina. Haleluya. Ninakuomba unipe masikio. Ndashaka ngo ungege amatwi. Neno la Mungu limesema kwamba Ijambo ry'Imana ryavuze ngo anatuhitaji tuwe wapya. yashaka ngo tube ibiremwa bisha. Amina. Amen. Nimesema kwamba Navuze ngo kichwa cha neno, umutwe w'ijambo rya Mungu anataka tufanye nini? Imana irashaka ngo tugire. Mungu anakuhitaji au anataka ufanye nini? Imana iragushaka cyangwa se ikeneye kugire gute? Amina. Amen. Kilicho cha kwanza Icya mbere ni kuwa mpya ni ukuba ikiremwa bisha katika siku hizi. muri kino gihe.
Amina. Haleluya. Ndugu zangu wapendwa, tutavandimwe, tuko kwenye nyakati za mwisho. turi mu gihe cy'imperuka. Dunia imebadilika, isi yarahindutse, mambo yote yamebadilika, ibintu byarahindutse, kanisa zimebadilika, itorero ryarahindutse, mwenendo umebadilika, ingendo zarahindutse. jinsi Mkristo anavyopaswa kutembea tumebadilika. Uko Mkristo akwiriye kugenda twarahindutse. Amina. Haleluya. Nyimbo zimebadilika, indirimbo zarahindutse, jinsi ya kuhubiri imebadilika, uburyo bwo kubwiriza bwarahindutse, neno wanalitafsiri jinsi nyingine, ijambo ry'Imana barisobanura mu bundi buryo. Amina. Haleluya. Lakini sisi, ariko twebwe, naomba tusiwe hivyo, ndabasaba ngo tubadilike, duhinduke, tuwe wapya, tubirema bisha, tuombe kipya. tubirema bisha. Mahali ambapo ulikuwa unapungukiwa, ahantu wasubiye inyuma, na kuomba ubadilike, ndashaka guhinduka, uwe mpya, ubikirema bisha, ujioshe, wiyese, ujitakase wiyese mbele za Bwana, imbere y'Imana, tuweze kuwa wapya. kugira ngo tubirema bisha. Najua ukiwa mpya ndabizi ko nuba mushaka ndani ya Mungu, muri mu Mana, unatembea ukiwa sawa, uzagenda umeze na neza. hata ukitembea n'igihe uzabugenda, anaona kwamba ni mtoto wake, azabona ko anaona kwamba mbingu linafurahi, hataishiwa huko ameketi kwenye kiti chake cha enzi, yicaye ku ntebe anajua, lakini arabizi ngo pale chini duniani hariya mu isi nina mtoto hari wangu umwana wanje Geraldina ambaye ananifurahisha. udushimisha. Amina. Amen. Kwa sababu anafanya kila ambacho ninachohitaji, kuko akora uko nshaka, na amejitakasa, kandi yariyejeje, na ametembea jinsi ninavyomwambia. agenda nkuko njyewe mubwiye utegetse. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amina. Haleluya. Tukiwa tunaitwa iyo duhamagawe pale mara ya kwanza, iyo duhamagawe bwa mbere, Mungu anakuambia, Imana izikubwira, nataka ufanye hivi, ndashaka mugire gutya, nataka uombe, ndashaka gusenge, nataka ubinji, ndashaka ngo ubwirize inkuru nziza, nataka ukisimama katikati ya watu nuhagarara imbere y'abantu sema hivi na hivi. uzavuge gutya na gutya. Hakuna mtumishi ambaye Mungu haahidi hivi. nta mukozi w'Imana Imana itazibwira ibyo agomba gukora. Haleluya. Haleluya. Lakini ariko mara ya kwanza unasema, umunsi wa mbere ukavuga, mara ya pili, bwa kabiri watu wakiongezeka, abantu bamara kwiyongera, unapata jeuri, ugatangira kwishyira hejuru, unaona kwamba kweli ni wewe, ukumva ko ari wowe unaona igitangaza, kwamba ni wewe unayeomba, ukumva ko ari wowe uzi gusenga unaona gusa, kwamba ni wewe unayehubiri, ukumva ko ari wowe uzi unaona kubwiriza kwamba gusa, ni wewe unayeimba. akavuga ko ari wowe uzi kuririmba Maagizo gusa. ya Mungu ibyo Imana yagutegetse unayaweka pembeni, ukabishyira iruhande, unaanza kufanya yako, ugatangira gukora ibyawe. haleluya. Haleluya. Ndio maana unasikia kwamba niyo mpamvu wumva ngo yule mchungaji uriya mwungeri alianza vizuri, yatangiye neza, akiwa anahubiri neno kandi zuri, yari azi kubwiriza neza, lakini siku hizi, ariko muri ino minsi sikia neno umva analyohubiri, ukuntu abwirije, angalia jinsi anavyosema, reba ukuntu ari kuvuga. yani kwa kweli Ni simuelewi. ukuri muri ino minsi Ndiyo maana kwamba Mungu anatuambia sisi niyo mpamvu Imana itubwira ngo tujitakase, twiyeze, turudi mbele zake, dusubire imbere ye, fanya kama Mungu alivyokuambia, kugira ngo dukore ibyo Imana simama ishaka, kama Mungu alivyokuambia, ongea kama Mungu alivyosema. ibyo Imana yakubwiye nabyo. Kama alikupa wimbo, niba Imana yaraguhinduriye, alikuwa anasema kwamba yaravuze ngo wewe ukisimama iyo uhagurutse, ukaanza kuimba, iyo hatangiye kuririmba, watu watabarikiwa, abantu bazabuka, watu watafunguliwa, abantu bazabohoka, wenye mateso yatakimbia, abantu bari mu myuka na kula kwako no kurya kwawe kuko mahali hapo. naho ngaho ni uzari. Haleluya. Haleluya. Mwombezi kanisani, umunyamasengesho mw'itorero, Mungu anakuambia kwamba Imana ikakubwira ngo simama kwenye utumishi huu, wewe hagarara ku isamu yawe, mshike mchungaji, wongere kandi wegerane uanze kumwombea, utangire gusengera uombee kanisa, usengere kanisa isimame, kugira ngo itorero rihagarare, kanisa lisije likaanguka. kugira ngo itorero Lakini siku hizi ariko muri ino minsi wale wa maombaji bajya basenga, akifika kanisani yageze mu itorero wanaanza ombea, atangira kugambana. Haleluya. Mwisho wake iherezo ry'ibyo, muda ukienda, iyo igihe kigeze fanya hivi, akareba ku isaha, anasema akavuga ngo
muda umeenda. Umwanya wagiye. Hatujaomba. Ntabwo turasema. Basi tulikuwa tunapaswa kuombea nini? Kwa tugiye gusengera. Waimbaji, mchungaji. Baba mtakatifu watakatifu, ninakuomba umsaidie mchungaji katika jina la Yesu. Amina. Kanisa tunaliinua, tunaweka mikononi mwako katika jina la Yesu. Waimbaji tunawasengeye. Sunday school kina mama katika jina la Yesu. Amina. Tunawasengeye. Amen. Wamemaliza. Ukungwararangisha. Lakini ilikuwa ni muda ya Masai. Ariko zagombaga gufata amasaha. Ila kwa sababu siku hizi shetani kubera yuko muri kino gihe anawatafuta sana hao waombezi. Shetani ashakisha abo banyamasengesho ili awavunje kugira ngo abasenye, akawawekea huo umbea. Nono akabahuja mwana. Unakuta ni muda ule basaka n'umwanya muto kama vile wamekutana kakuja bahuye, walikuwa hawana siku ya kuweza kuongea. Bishoboke ko batari bafite igihe cyo kuba baganira. Hapo wamepata muda. Bakaba babonye umwanya wo kuganira. Ile ambayo limewaleta kija cyari cyabazanye wakalisahau. Bakavyibagira. Wakakumbuka muda umeenda. Bakiruka yuko umwanya wagiye. Haleluya. Amen. Tumrudie Mungu. Tugombe kandi tusubirire Imana. Hebu turudie hapo hapo. Ego tuombe kandi tusubire kutandika byera. Tuombe kandi tusubire mu some. Tuombe kandi dusome, twavuze ngo na urwandiko Paulo yandikiye abaroma 12 umurongo wa 2 biravuze ngo wala Kiswahili. Soma Kiswahili. Yego. Wala msifuatishe namna ya dunia hii. Wala msifuatishe namna ya dunia hii. Ntugakurikize ubushake bw'isi ya Mungu. Amina. Amen. Tusifuatishe ndugu yangu. Nshuti bavandimwe, mambo yamebadilika. Shetani ameleta mbinu nyingi sana katika dunia. Shetani yazana uburyo bwinshi, ubwenge bwinshi cyane. Amina. Amen. Endelea. Yego dukomeza ngaha, tusifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Amen. Haleluya. Amen. Bali tugeuzwe kwa kufanywa upya kubibiremwa bisha nia zetu, ibitekerezo byacu, akili zetu, ubwenge bwacu, mwenendo wetu, ingendo zacu, kuongea kwetu, kuganira kwacu, kila kitu, buri kintu cyose tubadilishwe gihindurwe kuwa upya, kugira ngo tuwe wapya, tube bashasha. Wenzangu tuwe wapya. Bavandimwe tube bashasha. Hata ukisimama niyo waba uhagaze, waseme kwamba kwa kweli huyo aliyoko. Bavuge ngo mukuri nguye arakije. Waseme kwamba kule kuna Mungu. Bavuge ngo mukuri arimo. Kanisa lile lina Mungu. Hawa watu wana Mungu. Hawa watu wafitima. Huyu mtumishi ana Mungu. Huyu mkozi wafitima. Huyu mwimbaji ana Mungu. Huyu mwafitima. Huyu muombezi ana Mungu. Huyu mwinjilisti ana Mungu. Huyu wafitima. Amina. Haleluya. Tubadilishwe. Uhindurwe. Najua mimi sina maneno mengi. Najua ndabizi yuko ndafite amagambo menshi. Tuende kwenye kitabu cha Waefeso. Tuje mu rwandiko Paulo yandikiye Abanyefesi sura ya 4. Abanyefesi igice cya 4 mstari wa 23. Murongo wa 23. Ahubwo muhindurwe basha mu bugingo no mu bitekerezo. Amen. Bibiliya yera, iyi ni Bibiliya ijambo ry'Imana. Yavuze ngo, twavuze ngo mu rwandiko Paulo yandikiye Abanyefesi igice cya 4 murongo wa 23. Bibiliya ijambo ry'Imana yavuze ngo ahubwo muhindurwe basha mu bugingo no mu bitekerezo. Mugahinduka basha mu mwuka w'ubwenge bwanyu, mukambara umuntu musha waremewe ibyo gukiranuka no kwera bizanywe n'ukuri kuko Imana yabishatse. Amen. Amen, amen. Tusome hapa katika Kiswahili nasema hivi. 23 ndio. Kiswahili kinaanza ngo namfanye wapya katika roho
na nia zenu. Amen. Amen. Na tufanye wapya. Muhindurwe basha katika nia zetu, katika mawazo yetu, katika kazi yako, unajua hebu nikuonyeshe hili. Unaweza kuwa unafanya biashara yako, ushobora kubura umucuruzi, lakini ile biashara ukaona haiendi vizuri, ariko ubwo bucuruzi ukabona ko butari kugenda neza. Lakini hiyo biashara, ubwo bucuruzi, kwanza unawaza, cyambere uratekereza, kwa nini hii biashara haiendi? Uza wibaza ukabate kubera iki ubucuruzi bwanjye budatera imbere. Inawezekana kwenye biashara hii bishoboke ko mu bucuruzi bwanjye nkora hakuna bahati katikati yake. Bishoboke ko nta mugisha ubirimo cyangwa ihirwe. Unawezesha, birashoboka, unawezesha mahali pengine. Bishoboke yuko biri mu zindi nzira. Unaweza kutumia biashara nyingine. Ushobora gukora ubundi bucuruzi, ukaanza biashara nyingine. Ushobora gutangiza ubundi bucuruzi bushaka, tofauti na ile ya kwanza, bitandukanye na bijya wacuruzaga. Mwisho wake ukaja ukafanikiwa, ariko nyuma ukaza kuronka inyungu. Amina. Amen. Ndio maana na Mungu anasema hivi, niyo mpamvu n'Imana ivuze ngo tuwe wapya, tube bashasha. Tuwe wapya kwa kila aina. Duhinduke bashasha mu buryo bwo kwenye nia zetu, mu ntekerezo zacu, kwenye akili zetu, mu bwenge bwacu. Tusidanganywe, bitukabeshwe. Siku hizi ni mengi yanayotudanganya. Muri no misero zinshi tubesha. Unakuta wengi wanaabudu, urasanga benshi baramima, wanasifu, bahimbaza Imana, lakini ariko ukienda kuangalia kindani, iyo barebye mu mutima imbere, unakuta wameshamwacha Mungu, usanga baramaze gusiga Imana. Ndio maana natuambia kwamba, niyo mpamvu tubwira ngo tuwe wapya, tubi biremwa bisha katika nia zetu, mu bitekerezo byacu. Amina. Haleluya. Tuko katika nyakati za mwisho. Turi mu bihe by'imperuka. Kwenye nyakati za mwisho, inabidi tuwe wapya katika. Birasaba ko tuba basha. Tumuombe Roho Mtakatifu, tusabe Umwuka Wera awe nasi, kugira ngo abane natwe katika kila namna, mu buryo bwose. Akili zetu, tekerezo zacu bifanye kazi, kora imirimo. Amina. Haleluya. Ili tusije tukapotea, kugira ngo ntitukaze kuzimu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Ndugu zangu wapendwa, nimeambia sitachukua muda. Naambia ko ndatwara umwanya muremure. Amina. Haleluya. Tumwabudu Mungu. Reka twongere kandi turamye Imana, alafu nimalize kugira ngo nje kurangiza. Alipo Yesu yote yanawezekana. Alipo Yesu yote yanawezekana. Yesu yote yanawezekana. Alipo 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 Jehova yote yanawezekana. Alipo Yesu yote yanawezekana. Alipo Yesu yote yanawezekana. Alipo Yesu yote yanawezekana. 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 Alipo Yesu yote yanawezekana. Yesu yote yanawezekana. Alipo Yesu yote yanawezekana. Kwa kuomba yanawezekana. Kwa kufunga yanawezekana. Alipo Yesu yote yanawezekana. Jehova alipo Yesu yote yanawezekana.
yanawezekana. Baba wa mababa, mfalme wa wafalme, uliye mwema, mtakatifu wa takatifu, ulipo mfalme yanawezekana. Unaposimama mfalme yanawezekana. Hakuna mbalo linaweza kushindwa. Jehova uliye mwema, unaweza, unalinda mfalme. Tumesikia neno lako mfalme, ili utufanye upya. Mungu mwenye mamlaka, ninaomba kila mmoja afanye upya. Ninaomba kila mmoja afanye upya. Fanya upya huduma ya kila mmoja. Fanya upya mawazo ya kila mmoja. Fanya upya biashara ya kila mmoja. Tengeneza njia ya kila mmoja. Kila kitu ambacho ni cha kwetu kifanye upya, mfalme wa wafalme. Jehova uliye hai, vifanye upya. Mungu mwenye mamlaka, asante kwa sababu wewe ni mkuu. Asante kwa sababu wewe ni mwema. Ninakushukuru kwa ajili ya wema wako na utukufu wako, mfalme wa wafalme. Wewe akete mahali palipo juu, palipoinuka, uinuliwe siku zote, milele na milele. Amina. Mungu awabariki watumishi wa Mungu.